دما خوش به بینرین هیجای رو 11 نیسان 2022 جه روژان روژا دوشمی بویا رو کشیدن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه محور بدن دنوا 20 قنوچین جهان ده جواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هیجا شهری اوکراینی دنوا دمک کنده به بداوی نبه یا تخویا کرن جیاوه روسیه جبو هزین خواهین لروشلاتی ولاد پشتوانیه که نوشاندیه لحریما دونباسی آمادگاریه که شرکه زیدتی کرن. اوکراین راگهاند که لدردورا کیوی بیتری 1200 جنازه هاتنه دیتن. جیگرا سرک وزیر اوکراینی چی گوت دبکو شهر جیا ام دفکرن دریش و دجوارتر درباز بکن. ل اوکراینا هیویا کو شروع دمک نیز ده بداوی به خویانا که 47 روزن شر الولاد دوما و موسکو توی حمو زختان جیا خدانا که و سررکانیا اوکراینا راگهاند کو موسکو جبو خورتگرنا هزین خو ین الولاد پشتوانی نودشینه سررکانی دیار کر کو نهال روشلات ولاد تفگره زیده هیا اشارت بوی یکی هاتکرن کن حال هرما دونباسی و شر گران ببا. The whole world stands as the witness of horrendous aggression of the ایرینا وینیکتووا راگهاند کل باجارو کو گندن در دورا پایتخت کیو کو ارتشا روسیه ده هفته داویده دست بوکشینه کربو بیتری 1200 جنازه هاتن دیتن. وینیکتووا جکانالا سکای نیوز آبریتانی را گوت جویس به هیوتن لکیو 1222 جنازه هاتن دیتن. هر وها وینیکتووا راگهاند کو حطانها 5600 سوجن شر هاتن تومار کرن و نیزیکی 500 گمانبارن پیوندیدار بوان توانا ناس کرنه. Героїчного протистояння українського народу. سررکانیا اوکراینای بیلانچویا شر 47 روزان لدجی روسیه اشکره کر. لگوری وی 19500 لشکرین روسیا هاتنه کشتن. 154 بالافر 137 هلیکوپتر و 725 تانک هاتنه بیکر کرن. Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль لالیکی دم بردفکی وزارت پاراستنه روسیه ایگور کناشنکوف راگهاند کوان لدجی سیستم آسمانی اس-300 کو اوکراینایج اوروپا گرتی خستیه. کناشنکوف گوت حتانها 129 بالافر 99 هلیکوپتر 243 سیستم موشکن پاراستنا هوایی ارتش اوکراینای هاتنه بیکر کرن. دوی نوفبریده درنگ مایینا خیال سروک روسیا ولادیمیر پوتین هیرساوی زیده کریه. پشتی کو ارتش روسی دمه و نیوه یکم آشری لوکراینای ده نکشت آرمانجا خواه کرملین فرمانداریا لشکرین روسیا یان لوکراینای دا جنرال الکساندر دوورینیگوف وکه یک جبر پرسین کشتنا گلک سویلان دشری سوریه ده تتوان بار کرن. بر پرسی دولتین یکبوین امریکا جا آجانسا اسوشیتد پریس را اف گوهرتن پشتراس کرن. لگوری چافکانیا روژاوایی هزین روسیای دبن سروکاتیا دوورینیگوف 10,000 بمباران لسوریه پیکانینه. دوی پیواجوی ده باجارن حلب و حمص جنشت جهبونی هاتنه درخستن. دوورینیگوف پشتی خباتین خوین لسوریه بلهنگ فدراسیون روسیه هات خلاص کرن. شورمند اولکاریان نتوی دولتین یکبوین امریکای ژاک سولیوان گوت تگو هردنه که گشتی نکاره وی راستیه جهولی راکه که روسیا لأوکراینای راستی تک چونه که استراتیژیک هاتیه. آلیکارا سروک وزیر اوکراینای ایرینا ورشوک جه سیاست مدارن ولات را آخوی. ورشوک کل سر مدیا جواکی دا خویانی دا او گوت دباگو شر جیا ام دفکرن دریشتر و دجوارتر در باز ببه. بله هر سر کماری اوکراینی زلنسکی ده هر فرسند ده بانگا زیده کرنا زختن لسر موسکوی دی که زلنسکی دیار کر کو سوجداری روشا هی روسیه اوگوت تنه لمایروپول اگریا مرنا به هزاران کسی هیه
وزیرین کاری درویین یکیتی اوروپای جبونی قاشکرنا پاکتا شش امین آ جزاین لسر موسکوای جویان. اوکراینا جبو روسیا ایریشین خو بده راوستاندن و دخوازه زختا لسر موسکو وره زیده کرن. Ми відповідаємо на удари, розвиваємо наші سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی لسر حسابین خوین مدیا جواکی دا خویان اداره گشتی. زلنسکی راگهاند که روسیا جتشتین دا اوکراینای قومین برپرسیاره و هاگوت. все, щоб притягнути до відповідальності ام خود پاریزن. تکیلیا روسان به جیهان را قطبویا و دبیجن هون سوجدارن. همو جیهان سوجدار ناستکا. مینا کو ام جبویرن لبوچا قومین برپرسیارن. دبیجن مئیریشا کاراماتورسکی پیکانیه. لوسایتین وان این پروپاگاندای نوچهین خواه بلاف کرنه و روکیت جبجاهیا یاند بندا گرکریا وانده هات آویدن. دبیجن دشش هفتهین شرده وان ایریشی جهن سیویلان نکریه. та панове, корейські народи. زلنسکی ایروژ پارلمانتویا کوریا باشور آخوی. زلنسکی اشارت به باجار ماریوپول یدکوه باشور روشلاتی ولات گرو هاگوت. دی ایریشن روسیا یل لسر باجار ماریوپولی ده اگریا وی یکی هیا کو بحزاران کس مرنه. زلنسکی دا خواست کر کو جزاین لدجی روسیا بین زیده کرن. Everybody knows about the atrocities that has been discovered. هم وقتی ویه که وزیرین کارین دروه یکیتیا اوروپای لسر مجاره پاکتا ششانا جزاین لدجی روسیا جویان. بریا جوینی نونر بلند ایتیکلین دروه و اولکاریا یکیتیا اوروپای جوزه بورل دیارگر که لدجی روسیای جزاین نو لسر ماسینا. بورل لسر پرسا گلو بجاردیا امبارگویا پترولیا روسیا دمریتی دیا آننا افتشتانی زمان. جزاین هرتم لسر ماسینا و وزیر و گاوی نو گوتو بیش بکن. بورل دیار کر که ده انجام سردان خوی اوکراینای دادیتیا که هزین روسیای بر بدون باسی ودیچن. دوی نافبری ده ولاتین اوروپای نه اندامی ناتو ایریش روسیای بترسن. رایدارین امریکیش روزنامه The Times بریتانی را گوته. روسیای شاشیه که استراتیژی کرد که فنلندا و سوید آماده نه که وی هاوینه ببن اندام ناتویه. روزنامه دستنی شانکر که تی پایین که فنلندا دمها حزیرانه ده دخوازه اندام تیاوی جبو ناتوی بکه. پشتی ویجی سوید ده همان دخوازشی بکه. Remettre vos masques et de vous diriger vers la... بله دو البجارتنین سرکماریا فرانسه پیک هاتن ده تورا یکمین ده دیسا ایمانویل ماکرون مارینا لیپن رازگر درکتن پیش و افجیک چیش خواه دهات پیش دیتن چبگر جبرکو پارچبوی بون ده البجارتنی ده جاره کدن بسر نکتن. دو لفرنسا جبوه البجارتنین سرکماری گلچون سر صندوقان. دوازده نامزدین سرکماری تولی تورا پیشین آهل بجارتنه بونه. لگوری انجام فرمی وزارت کار نافخوایی ایمانویل ماکرون جسادی 27.6 بو یکمین. مارینا لپین آراستگر رادیکال جی جسادی 23.41 دنگان ستانده. جان لوک مالینشون ایکونام زتی چبگری رادیکال بوجی جارا پیشین جسادی 21.95 دنگ ستانده. لی افریجا تیری ناکی کو
او تفلی تورا دویمین ببه. رجیا کسین نچون سر صندوقان جی گلکی زیده بو. د تورا پیشین ده جسدی 25.14 آنگو 11 میلیون و 892 هزار نچون سر صندوقان. جسال 2022 و تفلیبونا هلبجارتنی جارا پیشین افقاسی قلص بو. 538,795 جسدی 1.14 کس جی چون سر صندوقان لی دنگ خواه ندان تو کسی. لگوری دانه فرمی جسدی 7.4.86 کسین چونه سر هلبجارتنی دنگ دان نامزتان. د سال 2017 و افریجه جسدی 7.8 بو. د سال 2012 ده جسدی 7.9 و د سال 2017 ده جی جسدی 8.3 بو. مارینا لپین آراستگیرکی رادیکاله در باسی تورا دویمین بو. لپین لگوری سال 2017 دنگ خوش جسدی 4.2 زیده کر. نامزد چپگر ژان لوک مالینشون جی جارا دویمین نیزی تورا دویم بو. مالینشون د سال 2017 و د تورا پیشین آهل بجارتنی ده جسدی 19.58 دنگ استند بو. دوی هل بجارتنی ده دنگ خوزیده کر لیجبر کو چپگر پرچبوی بون مالینشون در باسی تورا دویمین نبو. لگل کو چپگران دزانی بون و انجام وصابه لسر نامزتکی لحو نکرن. لگوری آنکتان و د تورا دویمین ده ماکرون بسر بکوه لی چپگران هیجی هلوستک زلال نشان ندانه. بشک مزن هیجی ناخوازن دنگ بدن ماکرون. لگوری آنکتین جهه و ماکرون جسادی 5.1 لا 5 جسادی 46-49 دنگان بستینه. لگوری هلبجارتنا 5 سال بره ماکرون جسدی 66.1 و لا 5 جسدی 33.9 استند بو. کسین کو دنگ دانه ژان لوک مالینشون شی هی باش بریارا خوانه دانه. لگوری آنکتا ایفوپی و جسدی 33 مالینشون دنگ خواه بدن ماکرون و جسدی 23 شی دنگ خواه بدن لاپین جسدی 44 جی دیار دکن او هر دو نامزتان جی رد دکن. بله ش فرانسان برای خواب دن تونسه د نابرا ترکیه و تونسه دا آلوزین دستوردانا کار نافخوایی زیده ده به جبر کو سرکمار ترکیه اردوغان مداخله کار نافخوایی ین تونسه دی که نرازی بون هر کو دچه زیده ده به دی خواستن کو تفگران نهدا یا کو نیزی اردوغان وره گرتن و بالیوزین ترکیه جی جوالات ورن درخستن. سرکومار تونسید 22 ایلونا 2021 ده رایه خواه زیده کربو و ببو سدم کو خبات پارلمانتوی ورسکراندن. سرکومار دیار کربود 25 تیرمه ده رفراندوم و دکانونا 2022 دشی و هلبجارتن پیک وره. لگوری گلک پارتین سیاسی دماکو سرکومار دستانین سر حمو راییان و مداخله دکه افتیوی واته دربیان لدیجی دستورا بنگهین. بعض الأطراف الأخرى لها تحفظات ولكن هذا سرکومار پر حکومتا نهدا یا اسلامیستا سیاسی جپیورستان دبو. پاریزبندیا پارلمنتران را کربو و جبو پاراستنا سازیان ارتش ارکدار کربو. بشتی فسح کرنا پارلمانتوی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان گوت بو. بو یرین لتونسی تیواتیا کو دموکراسی قرش بویا. بشتی فسح کرنا مجلسی جبو داهوتیا تونسی جهه فکرانه. وأشكركم جزيل الشكر لحسن الاستقبال والحفاوة التي لمسناها. ولهمبري إرادة جل تونسي دربيا كما صنع. تفجر 25 تيرمه هجي خواست بلا تفجر نهضة ورفس حكرن.
درباره اندام و سروکê wê lê pirsîn were destpêkirin û balyozê Tirk jî ji welat were derxistin. 27 saziyên sivîl ên civakî jî bi daxuyaniyeke hevpar nerazîbûn nîşanî daxuyaniya Erdogan a di çarê Nîsanê de dan. Saziyan diyar kirin Tirkiye nikare duwarê demokrasiyê de tiştekî bibêje û Tirkiye li hemberî rojnameger parêzvanên mafên mirovan jî şiddetê dike. بلش تونسیان بری خواب دم پاکستانی ل پاکستانی جا آلوزیا سیاسی در بازی قناخه کنو بویه شهباز شریف جبو سرگوزیرتیا ولات هات هل بشارتن لسر بانگا امیر خان جی یکوج ارک هاتیه گرتن آلیگرین وی دا کتن قادان لگوری نوچین چاپمنین هریمی لسر بانگا سروگی پارتیا تفگرا عدالتی یا پاکستانی آی پی تی خان تevî paytaxt İslamabadî li gelek bajaran xwepêşandin hatin darxistin. Li paytaxt İslamabadê gelek kes bi wesaytên xwe konvoyek avakirin. Di dema ku xwepêşanderên ku alînin Pakistanî û partiyê di destê wan de bû ji bo piştevaniya Xan duruşma hatin gotin. Ji aliyeke din ve Serokvezîrê Berê û Serokê Partiyê Xan di daxuyaniyeke li ser hesabê xwe Twitterê de spasiya Pakistaniyên ku hevkarên herêmî û guhertina rejimê ya bi piştgiriya Amerîka protesto kirin kiriye. Xan dest nîşan kir ku Pakistan di sala 1947 de serxwe bû lê têkoşîna azadî ya li dijî planên guhertina rejimên biyanî îro jî ji nû ve dest pê kiriye. Doh Hükümeta Emir Xan de encama dengdana bêbawerî ya li parlamentoya Pakistanê de hatibû hilweşandin. Rêveberiya Hikûmeta El Salvador bi biryara ku welat ji komên çete paqij bike ji bo vê yekê rewşa awarteya ku beriya 15 rojan ji aliyê Serokê El Salvador Nayib Bukele ve hatiye ragihandin bi operasyonên polîsan dewam dike di vê çarçoveyê de heta niha nêzî 9,000 kesên bi guman hatine binçavkirin. Bukele ku ji ber binpêkirînên mafên mirovan ji aliyê saziyên sivîl ên herêmî û navnetewî ve hate rexnekirin gotina tenê di 15 rojan de bêtirî 9,000 çete hatine girtin. Em şerê li dijî çeteyan dewam dikin. Bukele li ser banga wezîrê karê dervê yê dewletên Yekbûn Amerîkayê Anthony Blinken ji bo parastina azadiya sivîlan ên li El Salvadorê li ser medya civakî bersiv da û ev tiştanî ziman. Havalekî min yê rojnamevan heye. Ew dixwaze bi karanîna mafê xwe ya azadiya çepemeniyê têkeve girtîgeha Guantanamo û bibîne ka girtiyên li wir ji azadî û pêvajoya darazê sot werdigirin yan na. Di daxuyaniya hêzên polîs de hate ragihandin ku ji destpêka şerê li dijî çeteyan heta niha 9,120 kesên biguman hatine girtin. El Salvador di nava 20 salan de cara yekeme di çarçoveyekê di çend rojan de bi hezaran kesên biguman binçav dike. Berîbînerên hêja di operasyoneke ku li İspanyayê hate li darxistin de 19 heywanên cemê dîyin ku bihayê wan 29 milyon euroya hatin bi dest xistin. Beşeke ji wan heywanan nifşê wan li ber tunebûnê ye rayadaran ragihandin ku zêdetirî 400 heywanan ji coreyên parastîne. Du operasyonên ku li bajarê betera yê li nêzî bajarê Valenciayê li rojhilatê İspanyayê hate li darxistin de 19 heywanên dagirtî yên ku bi bihayê wan 29 milyon euroya hatin dîtin. Hate ragihandin ku 405 ji wan di nava heywanên di xeteriyê de ne û parastîne. Bilingên Bangalê, werşek, hirçên polar, her wiha gergedanên spî ji heywanên di xeteriyê de ne ku hatine girtin. Derbarê xwediyê vê koalîsyonê ya Taybet de bi îddiaya qaçaxçîtî û socin jîngehê dost hatiye vekirin.
بری بینرین هیچم لبر دیگهشین داویو بلتنا خویا جهنی و دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار بن.